উঠাই লোৱা। আজি আমাৰ গাঁৱৰ গণপতি পূজাৰ আজি লাষ্ট ডেট আৰু সেইবাবে আমাৰ গাঁৱত আহি আছে ডিজে মণি ছিংগাৰ। খুবেই এক্সাইটেড আৰু আমাৰ লগত এইপিনে আৰু আছে দুজন বন্ধু, তেওঁলোকে খুবেই এক্সাইটেড ন। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে খুবেই বৰষুণ দি আছে, চাই লওক গাঁৱৰ অৱস্থা একদম খুবেই বেয়া, ডাৱৰে একদম বৰষুণ দি আছে। তো বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বাইক চাইক লৈ ওলোৱা নাই, আহিবলৈ তেনে খোজকাঢ়ি কৰি আহি আছো, ওচৰতে হয়। তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ডিজে মণি ছিংগাৰে কি কৰে বা কেনেকৈ ডিজে বজাই, চব দেখুৱাই থাকিম। हम लोग लाइन से फिर से डांस करना होगा। हम लोग ये स्टेप करेंगे, देख लो मेरी तरफ, ये देख लो। गाइस, जिसको मणि सिंह से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपका नाम? मेरा नाम रंजीत राय। रंजीत राय, यूट्यूबर। हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड मुझे भी फॉलो करो। डिस्को सिंह, आई लव यू राजा गाँव। फिर मिलते हैं जल्दी। हाँ, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। हाँ, इस लड़के को सब्सक्राइब करो और प्यार दो। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस, डिस्को पार्टी तो শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰত যাব লাগে। ফাইনেলি ফিনিছ ডিস্কো পাৰ্টি, চাব পাৰে। প্ৰথমত বহুত মানুহ আছিলে এইটো ৰাস্তাত, কিন্তু এতিয়া নাই, ফিনিছ।